The outbreak of Ebola ئەمیندارێ گشتی نەتەوەین یەکگرتی بانکی مۆن دهڕۆژە پێنجشەممێ بانگاستاندنا بریارەکە بلەس کرد ji بۆ دۆرپێجا لەسەر سیڤیلان لە باژارێ سووریایە و راوەستاندنا بەرمیلێن بۆمبەکری و بێدەنگیا جواکە ناودەوڵەتی لە هەمبەر کریزاوی وڵاتی بتوندی شەرمەزار کرد. بانکی مۆن di راپۆرتەکە ئاراستی ئەنجومەنە ناودەوڵەتیدا پێنج پێرابوونێ نەگەرەکە گرنگی پێبێداین پێشکەشکردن. جوانە راکردنا دۆرپێچێ لەسەر 212,000 سیڤیلان، گەرەنتیکردنا گەهاندنا ئالیکاریەن تەندروستی و ژن و ئاواکردنا سیستەمەکە پەروەردەهیە. Di raportê dahatiya ku hêzên rejimê Guterres hilat bi bermîlên bombekirî topbaran kiriye, herûha mûşekên zemîn bi kar anîne. Ku rejim niha 185,000 kes di bajarê Dareya li Muxeyem Yermûk de dorpêç kirine û 26,000 kes li gundên Nubul û Zehra li bakurê gundewarên Helebê ji aliyê hêzên opozisyonê ve dorpêç kirîne. Ban Ki-moon dîsa di raporta xwe de bang li çareseriyeka siyasî ji krîza Sûriyê re kir û gote ku çareseriya siyasî biryar negiring e jêre pêwîstin û divê hemû alî dev ji mercên xwe yê pêşwext berdin ji bo destpêkirina guftûgoyan. û ji aliyekê din ve Komîsyarê Bilind yên Mafê Mirovan di netewên yekgirtî de Zêd bin Ra'd el-Huseyni duh daxwaze ji rejima Esed kir ku hemû çalakvanên duwarê Mafê Mirovan de serbest berde. û eşkere kir ku ji destpêka xwepêşandanan ve bi sedê hezaran di navend û zindanên rejimê de girtîne. û serbar kir ku ew girtî di rewşeke ne mirovahî de dijîn û bi rengekî hovane têne işkencekirin. Ev rapora duyemî ne derbarê rewşa Sûriyayê de ji aliyê netewên yekgirtî ve tê hildane ji Encûmena Ewlehiya Navdewletî re, ya ku ew bi xwe helwesta wê di derbarê şerê ku ta niha têde 210,000 kes jiyana xwe jê dest daye û 12 milyon koçber kirine bûye du alî.